turn to the screw, and I will be as good as you. One more turn to my life and my convictions, and I keep going to that place, and I keep praying day by day, and I'm still making love night after night. To Mother Fortune, Mother, do you know I'm doing my best? Do you know I'm struggling day by day? One more turn to the screw, and I will be as good as you. One more turn to my life and my conviction. One more turn to the screw, and I will be as good as you. One more turn to my life and my convictions, and I keep going to that place, and I keep praying day by day, and I'm still making love night after night. To Mother Fortune, Mother, do you know I'm doing my best? Do you know I'm struggling day by day? One more turn to the screw, and I will be as good as you. One more turn to my life and my convictions. Moitas gracias, moitas gracias. Boas noites, encantados de estar aquí en Rianxo.
nestas novas noites de jazz. Encantados de estar aquí con vos tocando en directo, sobre todo. Idesme permitir que este concerto yo quero dedicar ao meu avó. Levo un par de días pensando un poquinho nel, tema que el era músico de Taragoña, de banda, clarinetista, da banda de Bealo, despois foi da banda de Taragoña, despois da banda de Rianxo. Entonces quero lle dedicar o concerto a él. Bueno, él supoño que me diría, ainda sigues tocando esa música moderna, me decía él, tan rara. Pero bueno, vai por él, nada, que disfrutedes da noite.
Bueno, este tema que acabamos de tocar é The Blind Wrestler, é o título do noso disco, o último disco, que o tendes ali naquelas luceciñas de encontros na terceira fase ou algo así, aquelas de ali. Están ali co maletín, o que queira levalo de recordo para casa, pois nos encantadísimos. Esto era de Blind Wrestler, ora ven un estándar, How Deep is the Ocean? How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses I cover with you? How much would I travel to be where you are? How far is the journey from near to star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses I cover with you? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from near to star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? How deep is the ocean? How high is the sky? How deep is the ocean? How high is the sky?
Este era un blues mayor, Major Blues. Ahora ven Tiny Moon. Lonesome train going nowhere, carry me tonight. Take me, roll me somewhere far apart. Tiny moon, silky moon, look at me tonight, crying, aching, like myself inside. Once you would look at me and wink, and now you take the pieces of my broken heart. Tiny moon, see you soon. I won't say goodbye. Maybe one day I will see you smile.
some train going nowhere. Carry me tonight. Take me, roll me somewhere far apart. Tiny moon, silky moon, look at me tonight. Crying again, lie myself inside. Once you will look at me and wink, and now you take the pieces of my broken heart. Tiny moon, see you soon. I won't say goodbye. Maybe one day I will see you smile. I will see you smile. I will see you smile. Muchas gracias, gracias.
La has regido, la has regido a la batería.
Xosé Miguélez, saxo tenor. Alfonso Calvo, contrabaixo. Bueno, pois vamos a ir xa despedindo. Moitísimas gracias de novo por estar aquí todos vós. Encantadísimos de estar nas noites de jazz. Bueno, quero dar as gracias, por suposto, ao Concello de Rianxo. Concretamente, quería dar as gracias a Fernando Lavandeira, tamén a Uxía, que hoxe estuvo aquí de apoio. Gracias polo voso traballo. Tamén a Diputación da Coruña, que está tamén por aquí polo medio. E o son tamén, é verdad. Moitísimas gracias aos compañeiros do son. Estuvimos moi contentos, moitísimas gracias, moi cómodos. Pido un aplauso para eles, por favor. Bueno, como arranquei acordándome do meu avó, marchamos tamén acordándome del. Con isto da pandemia lembrei que el cando se retirou de tocar, bueno, pasaron uns anos, eu un día pasamos por ali, seguramente a familia, e preguntei ao abuelo, non tocas xa máis o instrumento? E di el, non, está aí guardado, non o toco, pero sácao e tal. Non quero tocalo. Despois entendín, porque durante a pandemia leín unha entrevista a Sonny Rollins, que está moi maior e impedido xa para tocar, e lle preguntaban tamén o mismo, si collía o saxofón. El decía que non. Entendín que se non hai posibilidade de tocar en directo para un músico profesional, coller un instrumento na casa non ten ningún sentido. Con isto da pandemia, iso tomou, digamos, unha dimensión ainda maior. Entonces, pídovos que apoyedes a música en directo, que non deixedes de ir aos concertos, porque moita xente traballa en eso. Moitísimas gracias e hasta sempre.
Ooh.